Ikondlo umhlolo ohlolwa ngemida. Uthi na uhlanganisa imida ndawonye bese wakhe istanza namkhana iverse. Ehlelweni namhlanje isihloko sethu ukuveza indaba. Bese ke nawuya ngakwamanala esinalele kunento kuthiwa ngililiza. Amanala alokusebenzisa ichata likaLiliza sithi kulilizela. Kwesihlangu nenende nekhandri. Ikhandri undondo basebenzisa undondroza. Undondroza kulokha nawuthi inraba kuno r nawukhulumako nawuthi indro kuno r. Umsegwabo umuntu omduwe namkhana umuntu wembaji namkhana ngathini msana ozilungisela ukuya esikweni ozilungisela ukuyokwela ukulilizela. Nasikhuluma ngelimi lesiNdebele sikhuluma ngelimi elihlanganiswe ngemalimi ngodi amabili ekusinzunza nesinala. Ngaphakathi